ایوارا و خوش به تماشاوان روجاوا تیوی ام به برنامه کی تایبت لپیشبری ونه تماشاوان ما مجاری برنامه ما تایبت شید درباری ایریشن دجوار کو هيا ما دروجای دولت ترکیه داگر کر لسرانسری هرمن با کل روجلات سوریه به دجواری به اوای کی دجوار بنسازی هرم دیکه هدف امجی دخوازن درباری وی که دکا ارمانجین ترکیه ج وان ایریشانچیه به تایبت دی ایریش خود بنسازی هرم دیکه هدف سازین کو خدمت خلق دفره دیکه هدف تماشاوانی ما یعنی ام ناس بکن کا چه زرار گهشتی خلق و زرار که چوال جیانا خلق بک همجی چما به تایبت د وان دماده ایریشی لسر دفره دیکه هم وقتی سالوگرا دست پیکرین کمپلیا ناونتوی کدنه جوتما 1998 ده لدیجی ریبر اپو کو دست پیکر او ایریشانا دجوارتر دبن تماشاوانی ما همجی کا جبو ام وان دست کفتین کو حال هی پیوستی بچه هی آلین سیاسی پارتین دفره خلقین دفره گرکه کارکی چاوا خباتکی چاوا بکن آلیه ناونتوی چمال همبری وان ایریشان به دنگن تماشاوان ما ایروویجی نقاش بکن اف سازیان کش خدمت درکتنه باندارو که چاوال سرجیانا خلقی بکن و کنگی جاره کدن اف سازی لخدمت وگرن لور میوان ما برز زنار یلدوس روزنامه‌وان الاستودیو من آماده برز زنار تبخیر هاتیه برنامه سپاس گلکس پاس زنار دوان حرسی روزین داویه د ترکیه ایریشن دجوار لدجی هرمی دای دست پیکرن شو ما دیار کر کو د ایریشن خود بنسازی هرمی دیکه هدف یعنی ارمانجی ترکیه چیه چما وی که دیکه یعنی دوان دمن داویه د ترکیه سیاست که چوا ددمشاندن بله دەستپێکی دەمرۆ یا بنرخینە یعنی ئەریشین کونا لە هەمبەر ڕۆژەوای کوردستانی پێشکەتیە ئەف دوو ڕۆژی تایبەت بە هەنجەتێکی هاتیە دەستپێکردن ژالی دەولەتە تورکیەوە هەنجەتە سەرەکە کویشتە وەکی وەزیری دەروێ یا دەولەتە تورکیە هاکان فیدان داخویاکردن بەری ڕۆژێکی ئەریشان ئیشتە جبر کو چالاکین فدایی لهمبر وزارت هندورینیال ترکیه لانقره هات پیکانین جالی دو اندامین تابوری نمران هات پیش خستن پشتوی işte بسدمه کی کو ev fedayین کو چالاکی لانقره پیکانینه روجاوا هاتنه درباس بونه و جبر وی işte Rojava ve hedef hat nişandan şu zaten be öfke ki be tundbuyine ki dijwar Hakan Fidan derket peş kamera go hemu binesazin Rojava'yı Kurdistani hemu noktayın hizmetguzariya Rojava'yı Kurdistani hedefi medane ve mi yekser eriş bikin. Be vi hinceti esas erişin penci jotmeye dan destekirin dü bes mro ya benirxine yani gelo ev eriş dü va despekir yani takriben embejin pişti ku şoreşa rojava despekir pişti ku embejin şoreşa rojava gişt asta sazi buyine ki ku bikarbel vi heremi tevahi breve bebe و وکری بریه خسر 2015 ده هات اعلان کردن شوندا شخصا دولت ترکیه تجاری وی هبونا ریبری خسر یانجی اراده بوینا گلین لروجاوای کردستان و باکر روجلاتی سوریه تجاری شخرا وک اوکی ندیت بو یعنی وک امیشن هر تم شخرا وک خطریه کی دیدید لما دەستپێکی ئیشتان برێکە داعشی یان برێکن جەبهەتون ناسرا کو چەتەین گرێدایی دەولەتە تورکیەنە ئەریش پێش خستن و پشتی دەمێک شوندا ئەم بێژم مەسەلا داعش بە بەرخەدانیە گەلێن هەرەمی و قەسەدەی و تێک چوو شوندا بخواخە ئێریشی ئەفرینی کرد بخوا ئێریشی سەریکانی و گرێسیپی کرد داگرکەرین خۆ لەوێ هەرەمی پێش خستن و حتا نەهاژی تجاری ایریشین دولت ترکیه لوی هرمی نسکینیه دم بدم به ریکا اوبوسان بریکا توپان بریکا تیاریان بریکا کشفین işte تیارین به انسان و بسلاح بچک هر تم ایریشی وان بردوام کریه تجاری ایریشی دولت ترکیه لوی هرمی نسکینیه
مرو ویا او سبنر خینه که کسان که اشته ام بیجن اریشک نویه جارک نو بوی شوازی اریش لسر روجاوای کردستانی چی دبه؟ نه ایریشک نویه؟ نه اریشک نویه و بری دا حتیه دست بکرن آرمان جوی سرکه اوه که دستکفتین لوی هرمی وره تیک برن دستکفتین وی هرمی جالی ریبری خواست سروا جالی پروژه ام بیجن نتوا دموکراتیکو خودی وی ریبر آپویا و تجرید کل سروی افسیو یک مه حتی نه تو هفدیتن پیرا نه هاتیه چی کرن یک آرمانج سرک یعنی آرمانجه کی سرک یا وی وان اریشانا تکبرنا وی پروژه یعنی باشه یعنی برز یعنی او بهانه جدا جدا تخوازه هر دم ایریشین دفری بکه تا گوت یعنی ایریشانا ننونش خواه ام ناس بکن یعنی اف ایریشانا و جاری بتایبت سازیان خدمت دکه هدف و جاری زرار مزنشی گشتنه بیرین پترول جهن کو غازه و مازوت و هر وکی دنش خلکه را آماده دکن جهن انرژی الکتریک کهرباء گلک باجارین با کورجات سوریای هدف کردنه خدمت جی درکتنه ایدی نخوشخانه هدف کردنه چما بنسازیه هرمی خراد که بله tabii via armancı da bu kubikar be deskeftin şoreşi tek be ev şoreş ev proje ki kunha le Rojava Kurdistan'ı temeşandın be pişkiriya gel temeşandın yani ev tane beşeki ev proje tane jaliye ki civaki ve yani bejin tabakayı ki jinav civaki yani jali partiye ki civaki ve nay meşandın liver gelleke لور ارادهک هيا لور گلین کی کووی پروژه قبول کرنه و به اصرار دوی پروژه دا دخوازم بردوام بکن هيا به کردی خواه به عربی خواه به ارمنی خواه به چرکزی خواه به سوریانی خواه به گلک نتوین خواه به گلک اولین خواه به خریستیانی خواه به امبیجن ازدین خواه به مسلمانی خواه دوی هرمی دا گلکی کووی پروژه خودی درکتنه و به پروژه را بونه یک هنه و دوی پروژه دا به اصرار خو کرنه یک هیه نهایی جبوی که بکار به او پروژه والا درخینه او پروژه تیک ببه دوی گرک اراده گلیم وی حرمی بشکینه اراده وی گلی چا ورشکاندن خویایه یعنی اف دمه که به ایریشین عسکری به ایریشین نقطه عسکری و او اراده نه شکاندن هر جاری که کو اریش چی بو هر جاری که کو نقطه عسکری اریش چی بون هر جاری که کو ام بیجین پیشنگین وی شورشی هاتن هدف گرتن زیادتر تبلیغون ل هیزن عسکری چی بو هر کوچو ام بیجین اف هیزا قصده مزنتر بو به تبلیغونا گلک نتویندن به گلک پیکاتیندن و هیزن قصده مزنتر بو ارنگاری که کو تیدا سروره مزنتر کر ام بیجین وک پروژه وک عالی سیاسی کوی پروژه قبول دکن هر کوچو زیادتر بو دیت کو نکار به بریکان عسکری وان اریشین عسکری و وی پروژه تیک به جا چیکر ملت هدف بگیره سازین خدمتی هدف بگیره سازین خدمت گزاری اساس هدف بکه بوی بازی بوی هدف گرتنا خدمت گزاری و درفت جهانی جوهلی راکه یعنی مثلا الكدري هدف دقرا كهرباء هدف دقرا جين الكتريكي بكي تو بكهرباء هدف قرتني واتو تشدكي يعني دزاني تشدكي نها شخصة آوا فراتي قد كريه باراجين كل سر آوا فراتي دشغله كهرباء تشدكي مثلا درفتي كهرباء باراجين كو سدين آوي كل سر فراتي دمشزاتين كيم بويه يعني كهرباء كل وان سدانا دا دردكوه تيرا هرميناكي ملت تشدكي ملت مجبور شخصة جنراتور دانينه و اف جنراتور بمازوتی دشغله اگر تو بکاری مثلا نقطه مازوتی نقطه پترولی بخش بو کو بر همین مازوتی کیم بکه ایجاب بر همین مازوتی کیم ببه کهرباء کیم ببه و شغازتن آوا فراتی قد کریه چند هرمین یعنی افشی دکوه چارچوه شرکی تایبت لسر دوری اما پشتی کو میوانه کی مهیه برزنر در باس به اما وگرن وی میجاری نقاش بکن برز احمد کاراموس حفصلوک کنکه دریا سکای بیره بجداری بولتن آمد به ایوالات باش به برز دمك خوش سلاو ورس گلک سپاس برز احمد هون دزانن او 11 سال لروجاوای کردستان شرک شورشک هيا و ترکیه اینها
استاتویا ریوبریا خسر هدف دگره یعنی ترکیه دخوازه چی بکه و چما به اصرار دخوازه که وی استاتوی تونه بکه بله راست ایریش کو 11 سالا ورده به هر شوازی لهمبری خلک روجاوا و باکور سوریه بردوامه مبستا ترکیه کو حتی روجا ایرو به ایریش خوی هوانا چکن هری مدرن به سیها به درونا به بلافرا به توپا به تانکا به همو شوازی به گروبین خوی چته کو لگلک دورد بجی کریه تو انجامکی بر بچاو و نستندیه هدف ترکیه روخاندنا روجاوای کردستانیه یعنی گل کرده ایریشن کوجبری دروجا ور و دست بکریه ایریش که کو وک وجی بری چند کلیا و بحث کر کو سازین یاجی بنگها سازین خدمتگزاری جبو خلکیه یعنی پترول، گاز، آب، دبستان، الکتریک همو تشتین کو مافی مروای روا تابعی خوزایی هیه ترکیه لهمبری چاوی همو دنیای ایریشی وان بنسازیا دکه کو روجاوای کردستانی از خوازم بالا همو کسی بکشینم سر نقطه یکی دوره کو توشی ایریشن دولتا ترک بونه روجاوای کردستانیه یعنی هریما قامشلویه، دیرکیه، حسچایه، عمودیه، دربیسیه، کوبانیه دوره کو کرد لی بجیبونه کرد لی گل پیک هاتیین هف دوستین خواه، حوالین خواه، حوالبندین خواه کو لی بجیبونه ترکیه اف هرمنا یا جی اف باجارنا کو هدف دکره دخوازه کو به هر شوازی بنسازین سر عرد و بن عرد کو ویران بکه کو سازین کو خدمتش خلکر دکه جهوله راکه ما بستاوی چیه؟ ما بستاوی اوه کو خلک سویل ایده بیچاره بمینه خاکا خوی پیروس برده او ببه پنابر کوچبر ببه او دوره چول بکی یعنی والا بکه کو دخوازد بره حریم داگر بکه و حوالبند خواه چتین خواه یکو گروبن چتین کو ایرو دبن حمایه و دبن پارستنا دولتا ترکتیه دخوازه کوان لوی راب جیبینه یعنی دموگرافیا روجاوای کردستان به هموش وازی کو تیک ببه خرابکه کو خلکی خواه لورا بجیکه خواه هجمارکه کو هجمارکه کو آماده کریه هجماره کن جوان گروبا جوان مروفا جوان کسین حتی جا افغانستانانیه چندین دورین کو چته و گروبین فندامنتالیست و رادیکالیست جهادیست وک طالبان وک القاعده وك داعش وك جبهة النصرة همو گروبین بوی رنگی آماده کرنه کولوان هرمین کو بیتا چول کرن بیتا والا کرن کولشینوان بجیب که وکی کو تشتی العفرین کرن لطوایا روجاوای کردستان بکه هدف و آرمانجا دولتا ترک بوی رنگیه اف استراتیجی وانه برز احمد نها امبر به سالوگرا دست پیکرینا کمپلویا نه جوتمه و دیچن لی ام دبینن لی هر چار پرچین کردستانی لی چیاین کردستانی لی هرمین پاراستنی یل مدیای لی روجاوا لی شنگالی لی باکوری کردستانی سیاستمندار و چالکوان تینه بن چاف کرن یعنی گلو ام بیجن اف همو یک پلانن و چما به تایبت دوی دمیده اف ایریش پیکتین و دجوارتر بونه رزدار ایجا ما برای چند همو برنامه و داخویانی خوده ما بستا دولتا ترک با آوائه که اشکره ام ددن دیار کرن و ام دست نشان دکن ما باش فهم کریه که دولتا ترک شرکی توپ یکون دناوا چارچوا کنسپت که تایبت لباکور کردستانه لروای کردستانه لباشور کردستانه که بره و دبه ما بستاوان اوه
يعني تو بحثا تجريدا لسر برز öcalan dike, dagirkiriya لسر باشور کردستان dike, ایریشن لسر روجاوای کردستان لباکور کردستان گرتنه که یعنی اپراسیونن گرتنه به همو شوازی بردوام dike. اف تشتی کو ما ام ددن خویا کرن یا جی دست نشان دکن دو چرچوا کنسپت که تایبت شرکی توپ یکون لهمبری گل کردستانیه یعنی اید دولت ترک بو خوکریه هدف و آرمانچ وکه کو د سالن 1915 ده کو آنی سر ارمنیا لباکور کردستانه لدورندن ایرو به هفکاریا آذربایجان کو لهمبری ارمنستان کو چاوا قرکرنه تالان کرنه و داگر کرنه دکه ایده ده 100 سالا 21 ده 2023 ده اف ده کنسپت و برنامه و سیاست و استراتیجیا دولتا ترک ده که هرمه به هر آوائی والا بکه قتل عامه که جنوسایت که یا فیزیکی و یا جی خوزایی که خلکن با کردستان جهرمه بدور بکه چول بکه و داگر بکه شخوا او با آوائه کی اشکره دبیجن که ایل همبری و هگمونیا ما یاجی ام داخواز و استراتیجیا که عثمانیه که امپراتوریا عثمانیه که نو آوا بکن هبونا گل کرده برخودانا گل کرده که دبی جوار دبی آستنگ اف پینگاو به پینگاو شرکی به سیستماتیک و به استراتیجیه که هفبش لگل همو دولت داگرکر یای هرمه و کنسپت بریو دبه یعنی مبستاوان اوه دکارن گلک بحانه این بوی رنگی ببینن خوده گراوی کو اولکاریا سینور خوی نتوایی کو بپاريزن لی اوایا هر کس باش ده گیشتیه کو تو راستیه که دوی گوتنا وان ده تنیه جبر کو او لوی هرم دولتک داگر کره دولتک کو دخوازه هبونا گل کرد قصد گریه کو به هر شوازی کو جهوله راکه باشه برز احمد از وی پرسجیشته بکم جبو پاراسنا دستکفتین گل کرد هر چار پرچین کردستانی پیوست دوی دمیده پارتین کردی به چرنگی تبگرن بله ما اف تشتین کو ایرو دبن ما بریجی پیش بیناوی کریه ما ده داخویانی خوده ده انالیزی خوده ده داخویانی به همو شوازی جرای جیهانی ره آهرمی ره گلی کرد لهر شربش کردستانی که دولتا ترک بهانه پیدا دکه که بوی رنگی بکن یک درفت و ری بازک لپیشیا گلی کردستانی هیه هر چار بشه کردستان به همو پارتی و ریخستن و سازی خواه که یک ریزیا خواه بینه هیزه که برگری که آماده بکه لهمبری داگرکری و ایریشن دولتا ترک یه دولتا که ایده گیهیشتیه دولتا بوید دولتا که تروریست که ایده حسابن یاسای ناف دولتی پیمان ناف دولتی قانون ناف دولتی همویان بن پیده که و تشتی که برجواندیا خود یک به یک پیکتینه بله آنجا تشتی که بانگوازی آنجی که تدبیر تشتی که بیتا گرتن یک ریزیا گل کردستانیه که لهمبری ویا که راوسته گلکی مخابن هر چندین او سازی پارتی رخستن گلن دلسوز خودی وجدان به هست نتویی هفکاریه دکه او ده آستا ناب دولتی جیده پشتگیریه لئیریشن دولتا ترک دکه وان ایریشن داگرکری ایریشن که هبونا گل کردستان جو اوله راکه ده پشتگیریه لوی تشتی دکه اف گرک جگل کرد با آوائه کی باش و زلال بیت فهم کرن و بیت خویا کرن ما بری بسالانه بری 3 ماهاجی
6 ماه جی سالک جی 2 سالا جی ده ما استراتیجی هدف و آرمانج دولتا ترک لسر هر چاربش کردستان ما باش فهم کربو ما باش خوانده بو ما افتشتاج همو کسی را دا دیار کرن ما دا خویا کرن مترسی داریا و تهلیکه لسر برجواندین کرد اید برجواندی زیاده اید هابون و تنبونا گل کرد روژه بیده ما افتشتا با آوائه کی اشکره مج هر کسی را بحث کربو مجبوان دیار کربو لی مخابن گلک طرفان او داخویانین ما پیشبینی ما تیبینین ما و بانگوازیا ما جبوان اف جندیتی دیتن ام گیشتن ویرا دیده اگر ام دوی قناغه ده یک رزیا خو از جاره بريز احمد او اليه كو ويك جورد بيجن كينا او الي ام بين زمان ya tiştekî bibêjim îro diro dewleta Türk a êrişkar a dagerker a faşîst hemû bajar û gundên Rojavayê Kurdistanê kiriye armanc hedef bi tank bi topa bi drona bi belafirên cengî bi her şêwazî lê dide ez dixwazim yek tiştî bibêjim min yani min hettanî vê kêliye daxuyaniyeke şermezarkirina van êrîşa li hemberê xelkê sivîl li hemberî ew hebûna saziyên ku xizmet û xizmetguzariyê ji xelkê baş Rojavayê Kurdistanê dike ku hemû ji ortê rakirine yek şermezarkirin yek têbînî yek daxuyanî ji hikûmeta Herêma Kurdistanê nehatî derxistin ji partiya ku Xwedê giravî li her çarbeşê Kurdistanê ez dibêjim Xwedê giravî tu rastiya wê jî tune ye ku heta ana tu bangawaziyek têv şermezarkirinek ku ew jî Partî Demokratîk Kurdistanê ku deng jê derneketiye yani wextê ku li hemberî van êrîşên hovane yê me mebesta qetleam û jenosaytê û çolkirina Rojavayê Kurdistanê ye ku bangawazî neke helwestekê rêşan nede daxuyaniyekê nede şermezar neke ew hêza hevkarê vê êrîşê ye hevkarê van dagirkirinê ye li gel dewleta Türk piştgirî dide hêzê dewleta Türk ez dixwazim bi vî zimanekî eşkera û vekirî bibêjim me çend cara me bangawazî li wan jî kiriye ku me tirsîdariye ye bera baş bê tefamkirin eger îro Rojava ku têk biçe sibê Başûrê Kurdistanê ye du sib li Rojhilatê Kurdistanê ye sê sib Bakurê Kurdistanê bi hemû şêwazê xwe ji ortê wê bête rakirin dewleta Türk bi mentalîte û zihniyeta pan-Türkîzmê Türk İslam sentezî gu faşîzmê re hevpar bûye bi dîktatoriyê û hegemontiyê û otokrasiyê re ku hevpar bûye wê îde hebûna gelê Kurd wekî ku çawa Ermenî ji ser xaka wanê pîroz ku bi tevayî çol kirin mebesta wan ew e ku Kurda jî ewî tiştî bi serê Kurda bîne ev mebesta dewleta Türk bi vî rengî û gerek herkes bi vî rengî lê temaşe bike lê mêze bike roj ne roja ku li hêvî û temaşekirinê ye roj roja helwestwergirtinê ye ku roja berxwedanê ye roja ku li hemberî faşîzm û dîktatoriya dewleta faşîst Türk gerek berxwedaneke müşterek hevpar ku bê wicûdê ji ber vê sebebê jî de yani îde di asta rexne û gazina û hêviyê derbas bûye îde gihîştiye qonaxa ku hebûna gelê Kurd bi rastî di hebûn û tunebûnê de ye ji ber vê sebebê jî de em çendîn nirxandin bikin em çendîn analîz bikin ku gelo mebesta dewleta Türk çi ye ew tiştê teferruatê wê ne yani bi çend gotinên sereke îde hebûna gelê Kurd bi her şêwazî armanc û hedefa dewleta Türk e min xweste ez vê peyamê bidim û nerînên me wek Kongreya Neteweyî Kurdistan bêguman heger em Kurd li hevdû bi Xwedî derkevin em berjewendiyên gelê Kurdistanê biparêzin wê piştgiriya navdewletî jî bo me peyda bibe
ev bêdengiya navdewletî jî wê peyda bibe wê ji ortê bête rakirin ancak rê û rêbazê ku li pêşiya gelê Kurd maye ev e. gelek spas ji bo te Birêz Ehmed Karamûs hevserokê keneke gotiî jî derbarî êrişên domdar li ser Kurdistanê bi taybet demên dawiyê de li ser Bakur û Jiletê Sûriyeyê beşdarî bernameya me ya taybet bû te helwesta xwe û banga xwe anî ser ziman spas ji bo te. Serkeftin bo gelê Kurd. Gelek spas. Kurd û taybet jî wek gelê heremê wek Rojavayê Kurdistanê wek Bakur Rojhilatê Sûriye yani ji van tiştana ne garîb e. Ev demek dirêj e zaten piştî ku çarparçebûyîna Kurdistanê şûn da heremê Rojavayê Kurdistanê siyasetekî taybet li ser dihate meşandin. Wek heremê Rojavayê Kurdistanê her tim ji alî derfetan bêpar dihate hiştin. Çi alî çandinî da be, çi alî em bêjin derfetên xwandinê be, çi alî derfetên evê be, enerjî be. Her tiştên ku zengîniya vî heremî ji xwe zaten bi rejima Baas ve ji bo bercemendiya rejima Baas dihate bikaranîn û ji heremê dihate dizîn zaten. Yani ji bo wî tiştî, ji bo wî bêderfetbûyînê xelkê herema Rojavayê Kurdistanê û Bakur Rojhilatê Sûriye giştî ji xwe zaten pir neqerîbe. Ji ber vê ez dibêjim yani wek berxwedanî, wek îrade berî de zaten gelê me heremê di vî îradê de jiyan dikin, di vî berxwedanî de jiyan dikin. Bi taybet piştî em bêjin destpêkirina krîza Sûriyê ve carekî de mesela têkçûyîna rejima Baas ve hemû derfetên vî heremê em bêjin piranî wî têk çû. Ji xwe zaten petrolên ku noxteyên petrolî ku dihate bikaranîn bi kişandina rejimê ve hemû sekînî bûn. Tê bîra me mesela dema 2013-12 wextê Nuh dest bi şoreşî kirin zivistanekî sax yek dilopekî mazot peyda nedibû vî heremê. Me bi çavê xwe em bûne şahîdê vî bûyerê ku hinek însan bi cilê xwe kevên şevitandine xwe germ kirine mala xwe germ kirine zarokên xwe ji bo ku ji serma biparêzin û gelek firneyên heremî sekînî bûn millet nan peyda nedikirin diçûn gunda genim bi tenûra nan çê dikirin nan dipêşan li bajara tenûr datînan yani vî heremê bi vî berxwedanî zaten nava vî berxwedanî da bi dehan salan nava vî berxwedanî da jiyan dikin. Yani yani eger devleta Tirkiye wisa difikirekî ku bi kêmkirina derfeta jiyanî ve wî îradeyê wî gelî bişkîne ev xeyalek e. Gelê Kurdistanê bi giştî bi wî şewazî jiyan nekiriye. Ne li Bakurê Kurdistanê, ne li Başûrê Kurdistanê, ne jî li Rojavayê Kurdistanê îrada gelê ku bi kêmkirina derfetên jiyanî ve nayişkandin. İrade gelê Kurd bi wî şewazê tu carê nayişkandin. Aksî wî aslında gelê Kurd bi wî şewazê hîn zêdetir diştî. Hîn mesela salên nodê da wextê gerîlayên Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê bela bû ji bo ku millet alîkarî ne de gerîlayên Kurd nan nedidan xelkê, genim nedidan xelkê çûyîn hatinî gunda qedexe kiribûn. Yek her malekî bi kîloyan zeyt belav dikirin. Bi vî rêbazî ne dikarîbûn îrada gelê Kurd a Bakur bişkînin. Wextê şerê nodû dudiya em bêjin berî wî Enfalê da li Başûrê Kurdistanê rejima Baas aynî siyasetê li gelê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê pêk anî. Ev siyaset li Başûrê Kurdistanê ser neket îrada gelê Kurd li Başûrê Kurdistanê neşket û li hemberî wî berxwedan û destkeftîn mezin bi dest xistin. Ana aynî siyasetê bixwazin li Rojavayê Kurdistanê jî pêk bînin tücarê ev siyaset ev şerê taybet ku li ser gelê Kurdistanê bixwazin bimeşînin çawa li parçeyên din ser neketiye li Rojavayê Kurdistanê jî ser nakeve. Baş e Birêz zinar em nas bikin ka çi qeys dever hatine hedef girtin çi qeys zirar gihiştiye deverê ku hatine tobaran kirin Birêz Ziyad Rüstem hevserokê desteya enerjiye ya rêveberiya xweser ew jî mêvanê me ye êvara te baş be Birêz Ziyad. Êvar baş bo we ji bo hemû temaşevanên Rojava TV. Gelek spas ji bo mêvandariya te Birêz Ziyad ji dov ve bi dijwarî dewleta Türk deverên xizmetê hedef digire
هون بحث روشا داوي بكن شقيس هاتنا يعني شقيس دبر هاتنا هدف قرتنو او دبرانا لكويدنا بتري ايكو تعدل واهاتيه يعني زرار الواهاتيه. بله دوباره جی ورباش شلابورش بواش بو حمو تماشوانن بو شهیدین بیجن ون ایریشان جی رحمت بین شهید نامرج بو برندران شفا متخوازن راستی تشتكي ندورج بولدات تركش برنا تشتكي بيجن عجيبة يعني تشتكي نوا أبيك إيش خلكن زنجيرة جو بردوامية في 10 سالة شري بروجير ببريا خسرتك وهروها شو بدهان سالان شرين قلي أزادي خوازدك أبنا أوقات بيجي جدا مرو بقدس ومرو جهب قدجينك جبر حمية هف تمام دك إنها تركيا جدوبة سازين خدمتي هدف قرتنا تايبت بيان واندا يعني داخليانية واندا قلتن أمي جهن بنجهين يعني جهجو أم بيجن خدمتي إلكتريكي وأنرجية بقشتي أمي هدف بقرن وبيك آني جي دسبيكي محطة صد الغربي أم جرد بيجن محطكي لنزي حسكيا سي شهر تاخين رئيسيش حسكي بكهرباء دك وكلاسي وعمران وشريعة ونشوة هروها وقندوارين ام بيجن باغلبي حسكي يعني رج اباي حسكي حطاني جاي كزوانا حتى بقندوارة التمرين يا دنجي بشتويرة يعني بشن دقائق ام بيجن محطة قامش له ابا كل قامش له هدف قرد يروجي تمام كر يعني مخابن تشتيقو دو ام بيجن جبر شرفلتي باش يقول ساغلا ما بو يرو اوجي هدف قرد ومحطة تمامي جي اشكار دركت اما حطاجي امكار بيجن نيفي قامش لو بكهربتك وهروها چند خطين استراتيجي لها نوكو خطا صوامع ياكو آش جزيرة بكارتيني مشفى دروچاف نخوشخانة دروچاف بكارتيني بريد قامش لو بكارتيني فرنا آلي يال صناعة بكارتيني وبدهان سازين اي خدمات انرجيوي ام بيجن بالكتريك دكر هروها خطك بناوي الشعبي محطة آبيا جغجغ وهروها فرنا آلية ام بيجن نوا باجر جم حديقي واوجي بدهان سازين خدمتي السروي خطي كهربي هبون وك 6000 ملت جما بكهرباء يعني قامش نزيد 150,000 كس ما بكهرباء حسكي 6000 كس ما بكهرباء بشتويرة محطة عمودي هدفات قرتن بيغمان نفسي محطجي وبشكل مباشر صحاوي تحويلي يعني جهة رئيسي محطة وكو محولة أمجد بيجن محولة سركة يعني محولة قدرة رئيسي أقوى توت يعني كهرباء إج محطين وك سويدية وان أم بيجن دقري وتكي خطي بيستو بلاد دكيش بو تاخين باجارة وقندوارة محطة عمودي تامتي إشكار دركت باجارة عمودي وقندوارة حمي بكهرباء بأب ما نجبروي قداي ويجي عمودي دربيسي يجي إشكار دركت جبرقو خطاوي أم بيجن شقام شو تشع عمودي وتدربيسية بيقو من أوجي ما بكهرباء وهروها خطا أبا علوجي هات قد كرج برتش دربيسي جرتشي افحمي مسألة كهربي دريا شبكات رب هوتي جريدان فزرارك هالو تعدل حميات كي يعني هم مرض بكهرباء مني هم بأبجد مني يعني بريز ياد جو خدمت دركتنا فان جيهن كوتانين الزمان دي باندورك چاوال جيانا ولاتيا نيا روجانه بكه رصيد يعني باندورك بر خراب ويبكي جبر يعني نهال هن باجارة خطين آبي مباشر سر كهربينا وتاخانا يعني وكو عمودي وكو تربسبية شلاغا وقت كي لقي انها وكو قامش له حتى كوي آبي هبي مرو بلكي دمه كده كهربي هما يعني جيرا كهربي پیدا بكي اما جداي وي دنگ هيا دنگ هي بريس كرم بك بردوامك دنگ تخوشتي تمام هروهاي يعني مثلا وكو آبا خطين علوك يعني تبايك كامبين للدردوري وباجاري حسق اوقا قندواري نوي يعني مان بكهرباء وقت الكهرباء بيجن 4 ساعات هبو يعني ملات حساب ذكر كهرباء كي هندكا لدروشين هذا او كهرباء وكو تشتكي تام بر باش بوش دستيمتشو يعني او 4 ساعات الكهرباء هبون ملات قزنج ذكر جبو مثلا آفا قرم شكل مال اخوا اگر قاربين مكينين جلاب كاربينه جبر مثلا امبيرا يعني تاني 4-5 امبير بو مالباتا كي جبو لمبيان تلفزيون تشتغلوا بكاردينن او ساعتين كهربائيه تبلي هندقونا ويجي
ji bo malbata çareseriyek bû dikarî bûn tiştê xwe em bêjin karebê sehv xerj dike dikarî bûn bi kar bînin me xwast em bêjin îro yanî serê siba me xwast em wekû çavdêriya tiştê bûyî bikin mixabin îro dîsa berdewamiya vî êrişî kir û tiştê stratejî dîsa hedef girtin wekû عنفاتên Swêdiyê عنفاتên şerîkar mêlan معملا غازê ev hemî jî hedef hatin girtin يعني زرارة قوما وكو تخمين ذكر ما أما تقييم ذكر كاوي زرار شوابي أم بشرسرية هواي تفكرين أم بلانا خدينن إيرو باري ما جران تذكر يعني باي إرشادة طيبت جبرجو شابكانية إلكتريكي يعني وكو ستاسيونا شكرنا كهرباء السويدية والرميلان ومعملا غازي بارجي هدف هات نقرتن تشتغلوجي براستي يعني بر زحمة بيجن شكرنا وان وبيدا كرنا برجوان بر دەستپێکێ دا تعمیراوانش بۆ پسگرێک بوو ڕەوشا ئەم تێدا و ئەمبارگۆ سەرماش هەمە ئالیەدا بوو پسگرێک پێشیە ئاینە یعنیشخوا بڕاستی ئێز دەهاتم vê pirsê برێز زیاد ینی ji bo serrastkirina van cihên ku ji xizmetê derketine pêwistiya we çi heye hûn ê bi çi rengî van cihên ji xizmetê derketine çareser bikin yan jî çeksaz bikin براستي يعني ام مجبور الجرسريه بقرن بامكاني خوي هندك وامكاني خوي ام بيجن ايه هي ام مجبور كار بكن پیدا کرنا پرچا ورد او مشكله يعني هجر السربي ارشاد تركيا يعني سازين دولتي دولتين خدي باندور وكو ام بيجن تحالفا موجود بسرقشيا امريكا وروسيا دولتين جو جركي الشر سكننا دنو ضامنه في سكننا شر بالبيع قربس لبن جركي او مداخله بكن حدودا بكن وامكاربن فان تشتين لازم درباسي روجافا بكن درباسي هربي باكوري سوريا بكن امكاربن فار محطي خوش جنوبا بقر خدمات اجبر بيوان وكنها ميفايتاج يعني زمان يعني مي بقر وان روشيغو دەستپێکی ما دەرباسکردن بێگومان مێ دەرباسکردن ملەتێک يعني هەوقاسی بێژن شۆرەژگەر ملەتێکی حازرە بۆ تحمل بکێ لێ وەکو ئەرکێ مەژۆگر بێبریا خۆسەر وەکو ئەرکە واجبەکەیە بۆ ملەتێ خۆ ئەم تشتێن هەری پێویست وەکو ئاو و کارەبە ئەم چه ئاوایژی بێ ئەم سەر بسەکن ئەم کاربن بەگەرینن خزمەتێ باش gelek spas بۆ te برێز زیاد ڕستم هەفسەرۆکێ دەسەی ئەنەرژیە یا ڕێڤەبەریya خۆسەر ئەو jî di derbarî rewşa dawî de bi taybet deverê ku zirar dîtine بەشداری بەرنامەیە مەیە تایبەت بوو سپاسی بۆ تەبریز سپاس خۆش gelek spas زنارم vegerin bate me bi hev re dît bê çixis dever zirar dîtine wî jî behsa dewletên damin kirin yanî ev qa cih têne hedef girtin ev qa sivîl şehîd dikevin lê em dibînin eveya ji xwe ev giş dikevin em bêjin çarşoveya şerê sucên şer de yanî zinar yanî em dibînin li hemberî vê yekê jî tevahî rêxistinên navnetewî bêdengin çima ev yek Yani wek bêdengî zêdetir mirov bêje ev hêzana gelo çiqas parçeyekî ji vî planî ne mirov vî pirsî bike yani ez vî mijarê wek bêdengî nagirim dest ji xwe zaten di vê herêmê de ê ku beşa hewayî kontrol dike xuyayînekî ne di vê coğrafyayê de li ser hewayê kîjan noxteyê de kî bifire agahî wan jî heye çawa bifirin kuda bifirin û nîskî ku derîne çend metre nîskî kîjan heremî bûne agahî wan jî çî dibe lewma ez bêjim yanî ev êrişên ku hatiye pêkanî jalî dewleta Tirkiye ve û bi êrişên berî ku ev demek dirêje li ser heremê tê meşandin dem bi dem bê agahiya wan hêzana çînabe gelo pirsên ku were kirin divî gerek ev be di van êrîşana de gelo hesabê wan hêzana çine çima rê didin dewleta Tirkiyeyê ku bikaribe bi rahatî êrişên heremî bike bi êrişên duh ve girêdayê mesela dixwazim vî noqteyê jî bînim ziman ji alî İdlibê ve êrişên davtên Sûriye hate kirin subayên akademiya subayên Sûriye hate kirin û ji bi sedan însan hatin kuştin hemû jî endamên sereke artêşa Sûriye bûn heman êrişê ve girêdayê pekî Rusya ê ku
رید ده دولت ترکیه جبوی که بکار بلوی هرمی ایریشین خوی بالافران او ایریشین خوی هوایی پیک بینن اف خطری ترکیه نابینه که مثلا لإدلب دما جه إدلب ایریشین هوایی لهمبر هموسه لهمبر عسکرین سوریه پیکتی اف خطری که جبوی سروریا دولت سوریه جی دوی خطری نابینه سبا اف پلانسازی ترکیه جه خطا حلبی بگره حتی دیری که اگر بکه بنداگر کریا دولت ترکیه در روسیا وی تشتی نابینه گلو یعنی بناوه کی کو گارانتور خوخستی نابره ریبری خسر و işte devlet Türkiye da peki sıba düsbe eğer buan erişana devlet Türkiye bigi armancı xwa ve ci Rojava Kürdistan'ı bisekine gelo litevahi Suriye ne keme be xateriye ki usada yani dvi gerek ev tiştana jali devletin garantör var tebinav kirin ve berçav girtin lalidin Amerika أوقس işte لهمبر داعشي دبجا اتفاقي ما بقاسيدة لا لهمبر شر داعشي بيكتي بقي قالوا خطرين وان إريشانا أمريكا نابينا كيكو بلواسكتنا هيزين قاسيدة وداعش لهرمي خورت دبا دوان إريشانا انت بجي اف إيريش وباندورا ويل سر اوبراسيون وخباطين لديجي داعش وشانين داعش رازاي ويبكبرس شوانه که یعنی شخصا دوان ایرشانه دا یک نقطه کی کو هاتیه هدف گرتن نیزکی گرتیگه ها داعشیان هاتیه گرتن بریانه هم ما آرمانجا دولت ترکیه دید شرق ویران دا به دستکرنا چتین داعشی و خواستن خویران جناب هرمی بتقینن و داعشین که هندری زندان دا وره سربست بردن و به ریکا گریسپی و چک بگینن وانا درفت بگینن وانا بکاربن هندر و ریبری خسر هلوشینن به دستی چتین داعشی دیسا همان دمک بریانه ها ام بیجم به تبلیغیات دیرازوری و همو هزین که هرمی سرورن خواستن لهمبر ریبری خسر شرکی درخینن بدستی داعشی بدستی چتین هرمی و خواستن شرکی درخینن پکی هیزی آمریکا نبینه که مثلا اف لواسکتنا قصده ده هرمی ده خورد کرنا داعشیه یکسر جین که قصده والا بکه ایکو هیزا یکمین که جی که قصده والا بکه داگره کیه کجان هیز لعردیه کجان هیز دناوا جواکا هرمی ده خورتر دکاری بخو بلا بکه مد 2014 دید دهندری چند مهدا تواهی باکور سوریه هندک مابو بگرتانه اگر قصده کوبانی هزین یپگی یپجل کوبانی داعش نسکنان دبانا و سوریه تواهی نکت بابندستی داعشی ده باشه وی دمی کوالسیون ناف دولتی چما هلوستك گشتی نشانی وان ایریشانا ده دمه که ده ام بیجن دو بالافره که بیمروف یا دولت ترک گونیزی کی برگه که ابو آنین خارجی یعنی چما هلوستك گشتی لمبری وان ایریشان نشان نادن نرینه وده yani tabii mro hesabı van demdireci demkurt çı astı da plansazi van strateji van çı astı da mro tam nizane bes mro hezin egamonya cihani ve kapitalist ve resmaniyet mro dikare her tim liser esası dengeyen xod meşinin و تجاری برجواندین غیر خواه نافکرن ایوان هر تیم برجواندی وانه و ترکیه وک دولته کی ناتو اتفاقی کی استراتژیک یا امریکا یا امبیجن هیزن koalisyona nav devleti ya le heremi ci xwe digirin ji xwe zaten devleta Tirkiye buxa dinava vî hêzên koalisyonî de cî xwe digire yani li hember dijî Daişî peki mesela em bêjin devleta Amerîka nizane ku mesela devleta Tirkiye buxa pêşengekî Daişî ye gelo tevahî wana mirov dide ser hevdû Busa pir durust nabe ku mesela ji Amerika hêviyekî ku ji bo berjevendiya xelkên heremî tev bigere û dengê xwe derxîne yan bisekînîne wisa hêviyekî wisa dernakeve em bêjin wek ve anî zimanî yani mesela eger pir durust baye du êvarê dema keşfên ku devleta Tirk nîzikî wan bû lê xistin
چما مثلا وقتی نقطه آوی حتی لیخستن چما دنگی خانه يعني زوية كي باش نبري زياد برسا ملت تم دجواتي خدا دنافادان وسندني خدا دبيجي امريكا الدفريه برجه وين لفرن والبيشيا شافي وين تركيا المدخه اجبو ما تشتكي ناكا يعني برسا ملته برس سري خلق كده تي افاكرين شما يعني مثلا خلق سيفيل تينا كوشتن ديمن هاتن وشاندن سازين خدمتي تينا هدف كرتن بهنين تركيا جدا جدا هنا بس بين وجاري سازين خدمتي هاتن هدف كرتن يعني تشتكي بيجن دي چارچوبه الهفكرينه كي يانجي ابدنگيا و مرو چواد كاره بينا سفك يعني دولتا امريكا يعني koalisyon بگشتي دولتا تركيا لهمبر روسيا وك هفسنگي كي بكارتينه يعني دقازه aslında ده هرمه لپیشیا روسیا لپیشیا ایران لپیشیا رژیم سوریه وک دنگی کی آواب که هر تم خطریه ترکیه لسر سوریه وکی کو اشتنبیجن توازنه کی ناو واندا آواب که yani her tüm vek xateriye ki dibêje ku işteva binerin eğer hun gor bercevendî min nemeşin ya ji hun hebûna min vê heremê asteng bikin devleta Türkiye were têke vê heremî ji xwezeten devlet mesela destkeftîn Kurda li hember Türka wek xateriyekî tê dîtin ji xwezeten daxuyaniya rayedarên Amerîkî da ya di vê êrişên davî da bi vî şêwazî bû em لهمبر دستکفتین کردان گمانین ترکیه فیلم دکن دزانن گمان ترکیه چیه جبوی چه ایریش دکه yani وی چاغه پر بواته نابینه کو هبونا امریکا لور وک هبونه کی گارانتور وره پینا سکرن مرو هبونا امریکا لوی هرمی وک هبونه کی لسر اساسی برجواندی لسر اساسی منفعت مرو بنا دنرنا ودا و اف ایشانا ین ترکیه لسر دوري و دوام بکن گرگ روش بویره گیبی مینه و روش بر بکو و بچب بله بردوام کرنا ایریشان یان سکناندنا ایریشان tabii ki devleta Türkiye خواسته ki خوا hatta ne ku ev destkeftîn Kurdan ve heremi jholê neyra kirin êriş wan nay sekinandin. Ekul pêşa wan êrişana bigire çiye berxwedaniya gelê heremiye, berxwedaniya hêzên askeriye, berxwedaniya stratejiya insanê ku ji vî stratejiya netewê demokratîk jê bawer kiriye ji berxwedanî bi îradeya wan wê were sekinandin. Yani vek sekinandina wan êrîşana em bêjin devleta Türk berxweda wan tiştana bi sekinîne nîne. Devleta Türkiye her ku ket tengaviye her ku tekçuyina xwe divî projeyê da bibîne ji xwe re hincetekê ava bike ve êrişî herî bik. Yani êrişa Ankara çîbû ma dünya alem dizane ku kesên ku cî tabûra nemran ku deriye ji orta zapiyê. Beyana hacı êrişa ku devera Türkiye'ye çebu lehendiri Türkiye'de İstanbul'da buz bejim. Disa ji xwar kir bahane û êrişî deverê kir yani. Yani siz bejî her dem bahaneyayê hebin ku xwar êrişî devera me bike. Şxe niha Wezîrê Derve ya Türkiye Hakan Fidan dema serokê mîtî bû. Wî çaxê Serok Wezîrê Devleta Türkiye jî Davutoğlu bû. Dengî wan derket. Dema Mît û Davutoğlu nîqaş dikirin, Hakan Fidan û Davutoğlu nîqaş dikir. Digo eger pêwîst bike em ê biçin ji alî din çend füza bavêjin Tirkiye em ê bêjin wa binêrin terorîsta êrişî me dikin em ê biçin yani hincetekî ava bikin. Yani ji bo devleta Tirkiye êrişekî li hember rojava bike hincet nepêwîst e dikarin bi xwe xwe hinceta ava bikin. Dikarin mesela çend mîtên xwe ji vî alî da cih bikin û yek du bomba bavêjin alî Tirka ê bêjin wa binêrin ji vî alî êrîş li ser me heye ka em êrîş bikin. Xeterî li ser me çê dikin. Yani hincet bu bir ya armacı ne ku işte kes jivir çuya eriş kiriye yani bomba hatiye avetin yani roket hatiye avetin evne giş çirokin. Yekemin hedefi var. Evet ku bu karbon dvi heremide destkeftîn Kurdan ji Kurdan tine. Başa. Ji bo wêjî ji bo ka em xwedî van destkeftiyan derkevin. Ev destkeftiyan ku îro Kurd, Arab, Siryan di nava xwe de dihewîne stasyona bêjin rêveberiyek hatiye ava kirin destkeftiye ev millet xwe rêve dibe. Ji bo xwedî derketina li vê rêveberiyê pêwîst e di vê merheleya heyî de خلکن دەڤێ بچڕەنگی لە دۆرا هێزا خە و ڕێبەریە خوا بەنگەوازی و داخوازێ وە ji gelê herêmê çîne birêz. Tabii. Yani ji bo gelên herêmê û tene ne ji bo gelên herêmê her beşink ku di nava vî sistemî de cî xwe digirin erkên wan hene.
دوی گرک او ارکانا وره پیک آنین ارکا سرکه یا گل ام بیجن مثلا هر تم پشگیریا ریبرین خواه بکه هر تم پشگیریا هیزین خواه عسکری بکه هیزین خواه سیاسی بکه او ارکک سرکه دزانبونا ایریشین دولت ترکیه دا به بزانه به آرمان جوان ایریشانا چیه و لگوروی برخوادانی ما دکیجان آستی دا وره پیش خستن ایرو برخوادان دا استا عسکری دا تی خواستن امی تولی هزین عسکری ببن ایرو برخوادان دا استا جواکی دا تی خواستن امی ریخستن بوینا جواکی ناو جواکی خدا ناو گلین خدا امی خورتر بکن یکی تی جمعتی خواستن امی یکی تی خواه آوا بکن ولات پارێزی ژمە تێخواستن ئەمی وڵات خارەزیە خۆدی دەرکەون ئەمی دەفژ ئاخاخوا بەرنەدن ئەمی بەریخوا نەدن ئەوروپا بەریخوا نەدن جەیەکی دن ئەف تشتەنەش گەل تێخواستن هەنێک ئەرک ji rêveberiyên xweser têxwastin rêveberiyê xweser wek hêzekî rêveberiyê wek hêzekî îdarê di nava vî civakî de madem xwe pêş xistiye divî gerek erkên xwe serekê bikaribe di nava vî civakê de zanebkirina vî civakê pêşxistina yan jî temînkirina jiyanê tiştîn jiyanî ya vî gelek divî gerek xwedî derkeve ev erkana pêş bixîne di heman demê de hêzên xwe askerî ku ji bo parastina vê heremê xwedaye bi canfedaî xwedaye vî karê divê gerek ji bo parastinî çi ji destî wan tê wekî taborê nemiran erkên xwe çawa di orta dijmin da pêk tînin bi wî şewazî divê gerek hêzên askerî jî erkên xwe pêk bînin. gelek spas ji bo mêvanariya te. بله تماشاوان ما افو برنامه ما تایبت درباره ایریشن دجوار کو هیما دروژانه لسر هرمین باکور روجلات سوریه کو به تایبت بنسازی هرمی دکن هدف مجی نقاش کر به میوان خوار رزدار زنار یلدز روجنموان هم احمد کراموس هفسروک کنکه هم جی زیاد رستم هفسروک دسته انرژی یین ریوبریا خسر وانجی هلوستو نرین خو بنگوازی خو جبور ریوبریا خسر و خلق دەڤەرێ ئانینە زمان تەماشەوانێ مە لەڤەر ئەمژی خاتری خۆشوەر دخوازن و بمینن دخۆشیێتە.